kasiri kidogo kangu, donc si pendake nisikie wenye banasemaka kuhusu watu wanafanyaka hivi. Atakufa, atafungiwa, nini. Donc uka na ile ideologie kusema nikafanya hiki ndakufa, ndafungiwa, ndafanya nini, ile nishaka itupa pembeni. Okay. Ile tu. Voilà. Hakuna ingine. Très important. Depuis 10 octobre 2021, uko en prison. Ulifanya 3 concerts. Ndiyo. Mu prison. 3 concerts, mimi sitaki mu concert, nafanyaka mahubiri. Ewa mahubiri. Ndiyo, mimi naimba kidogo, mimi naongea mingi. Okay. Ndiyo. Na maongezi gani ulikuwa naongea souvent? Ça ulikuwa na livrer ma prestation yako en prison. Sinaona kubali wa Kristo yuko natusikia sai. Ouais. Mimi nakamataka maneno yangu yenyewe nimbaka sasa na mashairi zenye ziko mu vitabu mbalimbali. Ndio maana nyimbo yenyewe naimba mimi nikamata kwa mfano Mathayo sura 6 inasema hivi, politicien screw. Kisha mimi chambua nyimbo après kuimba, mimi nasema hivi na hivi, na hivi na hivi. Voilà. Voilà. Ndio maana mimi nasemaka ni mahubiri. Très bien.